Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari naisab kita niyo mga tay mahod na mga kama Islam, pahangka sa saat sin Islam. Dahil ha mga bisaraw na tumaniw tiyo, amunain, dahil ha mga wisdom at hikmah, iban sing kapaidahan, hapagpuasa habulan si Ramadan. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban dahil ha mga hikmat sa lagu-lagu, doon haipon, amuin timunay, sin sa lagu-lagu pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga hikmat, amuna insya ibadat, hikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tinggalan, sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kasusuwan niya, dahil ha mga pagkaon, pag-inom, iban sumuk, paasawa, hawak tuadlaw, karena pangagad niya hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yadto, madawhat niya indeng ha mga paruntungan tungbas sing kakahinang niya dito adlaw akhirat. Deng ha mga hikmat insya mahinang sabab maon doon kanya in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila pialindog nila iban iakad nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala haaturan amo na yung pagpuasa habulan si Ramadan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dahil ha mga sabab, maksud sa lagu-lagu sin pagpuasa habulan si Ramadan, amo na yung dumauhat hasupaya maon in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga bariman, piyado na kanyo yung pagpuasa habulan si Ramadan, biya dahil sa bising kapardo, ha mga sila nakauna, in maksud hasupaya madawhat, in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpuasa, bukon ini, hapaminsa na, sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya, amuin taagahan in kababayaan, hapagkaon hapag-inom, sumagawa hasupaya mahasil, in dahil ha mga pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat din kan Abi Hurairah, kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahal, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiusi inway niya tinggalan, ingkatan tiwayhuan, sin bisara, mangi, pagputing, pamungmung, panglimot, iwan na sing kaibanan pa, sarta magsaksi, paway kasabunalan, iwan huminang sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagpuasa niya. Mga umat Islam, sa utun na to, indeng ha mga salagu-lago, ibadat, mahinang sabab, hikapag mabuga na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya, madawhat na to, in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga hikmat, ibang kapaidahan, kana naman, sin mga sila bargaos, hawak to sila na muasa, katumtuman nila, in katay manghuran nila, amo in wayroon gaos, hasabab yadto, mapataod nila, in hinang nila marayaw pag sadaka, pasal singkiyana naman nila, imbiya singkiyana naman sin mga sila, amuin miskin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan ding ha mga hikmat, mga tayo mahod na mga kama Islam, mahinang nato ini, pag-training, singkin hawaran, dahing ha mga pagdugal, iban dahing ha mga amuin, makahinang kangian pakaibanan, pasal sin in ikaw na mumuasa, di mo mahinang in kawayaan singkin hawaran mo karna hasupay madawhat mo in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan ding ha mga faida, ding ha mga wisdom, hasupaya dumayaw in pamaranan sin manusya. Laway rin ha pagpuasa, amo in kakuan, in pagkaon, mura-murahan, bang madawhat na to in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to hatiranan
amuin umingat na kita niyo sing kahukum-hukuman hasupaya bang kita niyo maghinang sin ibadat uno-uno na maaon dayon uning kay ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin mangakad kita niyo habitikan hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.